Te yero try dia viewers ngalai ba bu na pigi ba pet ya tu video jimpen baptis kala kat shadow ka san po hajar mo kemen palat ban ngai kala dan ka jing keren tu ka debate ke ai bat dan na pedang jo pigi ba klumar jingmut no ba klumar jingmut ha ba ha ba pen baptis yu tu sama no bat habi bo kertat kum tu dan ki bong bom dei men sim bakhut kum no men sim bakhut kertat kum tu gibriu uniu pun lai project dan ki banget ru ki basong thu ki banget ring akwa ban pen shai leng ba kan ga video pi kan ga jingkelim ta kong balai dan kibriu ki balanyar ki bakertat ha kapor bami ma dei bamu bami na ka jingpen baptis da ka bapen ngam mo Mereka ketin baptizo kawan nak ketin Greek baptizo ban pengam. Di balai POE bahabang alat ban pen baptis ikti beri penmi nak balai baki kertat kilan nyar tu bapli khamut ban kertat nyar dari balai kijang tu. Sengap ngan batai fi nak ketin jong balai. Dei hang ni kan baki tu ki boong bakajing pen baptis kadai kadak ki kila kim dan sakhi kan fika jing pen baptis kam dai kadam bat snap hai ngan ni kan keren ni fina ketin jong blai bat shua ban keren nak ketin jong blai ngan pen ishai je kan ni video gitu gi bampat ui gitu gi bampat ui ya tu video sungo ba ba fin pet biang kan ni video ngan da pen i fi hang ni ya tu pen baptis bun ki briu tang ba ngan ong fi kani ka video mah atau kani ka video jingpun baptis syuangan pen EV mana dari papi teman-teman aman di sini akan sini nak susun kalau boleh kerja akan itu bertry di pop tu lah dah lama bila ada pelik saya ka jingpla pop bila le deliverance lami di mesin maman di mata dah ka jingat hi jemi hi pen baptis katum ka kam ki apostol kal nang baat balai pra gong Petrus wang tu kala ka bumut bat an pen baptis fi way to way aga kerteng jang Jesus Christ bana Nazareth bani oma pop bat fi diang ni jingai mesti makul Jesus Christ tu aga gospel markas nang ba khat ri wat khat ba khat san wang kilo yalap ya gospel je perthai tau banget bat pen baptis ni pelim tau banget laram lupa dingingat alor ga jingat jemi pen baptis no ya i ba ona Wah, Jesus bakodor, diwan ban pen baptis no, ba wan lam, ban tep no, ban pengam no, ban tep no itu beri berteman, ban saknar yo beri jang pop, di pen baptis itu, di pengam itu, agak kerteng jang Jesus Christ ban Nazareth, dia kau Christ, ni apa? Kaya ka ba pi ba awan lama kaya ka ba pi experience haba hagapor ba pen baptis Yang kang per bangat temang tak umum tu kalau normal. Masuk ke majlis mas ni kencan. Kawan terding kata kenting belum apa hanya kenting kalau belum hem tengah kami cuna. Belum hem. Ada kumpul kiban siksu belum kerja mai matur siksu tu. Kipapat dengan. Betul ni kipat yang belum kerja so baik mah kita. Dah ni kita untuk kita support aktif. Support aktif kita. Kipat Bentuk bang ila alas dang kita kali kita berapa Indonesia jadi kadang tapi kadang tap hari itu pat ini bang tuk su be nang le anta ta tuk su be ang ma ita ale pasal ni mana dan wanta kerja yang be kata sampai be akon wan kata kan so kata penjal kita so kita ani kita ting sang tu di wangel jong belai amna anti ting sang bang amna dapat tapi pila experience na baka jingpan baptis kam dai tangkadak ani kari ka basisya kari batap itu beri bataman ada kita mesti ko belum kumno ani umdere tiki wantit belum kami iya teman sini bau pernah pelat usai namla arum batai usai aku kasi pentakas ki ong kila i tili ding bigiwan no kari ka tu kan jingpan baptis aku ombat piyo sanan yang mesti makhut no ini kalau buram sudah ini ni ay ka buram sub Jesus Christ ya mau Petrus lo pag sembilan kamu impet ni kami apostol pra sapsawang turo dengan sipo akadway ru tujan ng apostol ini yang coba pandala pembaptis ki kila yodang po pentecost yung mesin makoy pag angro ba nado bangi kunju kumangila pedang yung mesin makoy kumbang ila pedang ha kabaningkong
manu banyele percaya boleh dan manu ru banyele percaya boleh hap banyo e jo tu tidak bes way for way banyak hap banyo bagi tu nak bes ke balong untuk testimoni yang kita kita yo mati salam yang ni sini ko mo ayo boleh Kero Israel no. Tong ila yo sngongo ila I ketika video tong ini pet biang syakto ka ba menne ma ane de pilai I to gitu ki bampat I kilai I ketika video ba balai ba kibriu ki lenyar ma ki kertat ani ki ma hapar bala marsin seina ka jing pengam pilai sngo hi ya ka testimony jong tu kena mo tu kena samla la yo sngo wang ba hapar ba pengam ngam sngo endre hapar ba seina wang pi kawan ka dan ka ding ka jing thaba kawan ka bor jong blai mo wan masim khut ba ngono wan habo wan masim khut yale ya ka tu ki men sim kusut ki badan ka baddo na ka do no jong briu pi ngan pen sasaki ye pi na ka yu habar pot bang pen baptis ngong ban tap no youtube bri teman ban pen jap no iramet jong pop kan ma baro ki briu ki dan kusut teman pi ki bampat pen baptis bam kat kelar bamut manu dan tu kusut teman wanan hapo piong jai enda pilawan hagi beri jong belai ki badap do men sim jong belai pin la kelar bamut basyan pan baptis pi pin kan that kum tu ba pinum le pop show namar bun ki basya mani men ta ge le jing seng ki ong jai nri pi jai sha bari pi pet pornografi sha bari pi pet pornografi gitu ki baya dibit hang ni ki baya keren di kitien ki bamdai ki baya keren ki baya drai ngan kali film ta pilai lagi la lut nem ka pop pidang dan nem ka pop jong jing kwa barai piong bang idei na kita ki kenhun niam ge pia pen kesan ni niam gi rukam kali film ta pidan nem ka sakhi jong blai ne pidang dan gi pop ki bari pidang dan ki pornografi wi pat ki jingele kam auria ki jing klim ki jing di buat ki jingele pop ji ka bashir khai ka jing kran kai kan thai ka jing klim si ka jing kran sang ni tin ka jing di duma bidai pidan shishan ya lada 4 kala kabon 4 tes kan mau ri tengan tu mesim teman view ri tu mesim teman rai balik ayu hadin bapan baptis kum tu balik ayu nganong fi abang ipan kala kabon pat ka tinjong balik ka ong kum no ka jing pen baptis kam dei tang kadak ya li ban ngala da pi kwa ru safun ya fun yang namar ngakloi ban sim ya ka fun ngala ai tu fun number ru pat ngadan ya ka ikhtiar ka bor jong men sim bakho ngam kran ni daka jing thala rai pat ayu pipidan wan bat ka tin jong blai ko ong city skinong rom pat city skinong rom ko ong ayu pat tingin ya ong gin ya ine ka ta ka pop ba ka ta ka jing ai kanang yo roi belian ali wat su snap tang tin jong puli na ka bible ong ayu pat tingin ya ong gin ya ine ka ta ka pop ba ka ta ka jing ai kan yo nang roi belian bun ki balat jing sang menta wat ki ba preach na pulpit ru kile pop ha bari ba blem sa kandang na ngi akran ni daga jing slor da ikhtiar ga jong blem pihak ban kala ka bamut dan ki balik politics ha ka yeng mani dan ki ba ban ki balik ban ki briu jong blem dan ki barang pet ki film jakhlia ki film area nomor dai dang dan tu sut teman bisulat jing sang kelampat kala ka bamut kelampat pendoktes pidan yu sut teman manong fi wapan le pop nari pia kelim si pia le ga bari namar balai pimpat kelar mod pim so tu bat pia ben ya tu video pia ong bang isu acting handai pet kiti jong play ong no ayu pat ting ni ong ni ine aka ta pop ba ta jing ai kan nang yo roi belien bon ki ba shim ya jing ai le duai si pang le pop si pang le khaju bat shim ya jing ai ya ta jing sha ya pa Jesus Christ kum kai ka bakam kai habau Jesus Christ le syaya pa kadem na Calvary habau piang pi dei banget kadang kabor ban pelat je pi na kapau lada pimpat kampat pelat je pi ka tu jingat je pi ka dega ba thala kum bau pol wang no wang am kum ta yem dei ban shim ye kam ka ya ka jingai ai jong Jesus Christ bau la syaya pa kadem na Calvary ong no am kum ta yem mangi ki balayap ya ka pop kum no ngindang ya yem syu ka tin jong blek ong kita ki balangit ya Jesus Christ kila dei ban yap no iki pop kila yap iki pop ban ba kinum yai sak marau syu bakinum le syu bakinum im syu kata ka pop khat ka balai kong ne phim jutep bakat ki banangi ki balayo pen baptis sau Chris snap ha yo sngo ne ma ka to bor bang ong
ngi pen baptis no pi how Chris Jisu gumbak tin jong blai ka bangi pi yap how Chris pi tap how Chris bat mi pat how Chris tapen pet ya kan ngat khat what you comment lak ni dapat ya tin jong blai dar pi kwa phone ima wat syukran lak ni ma phim tip ya tin jong blai pi syukran lak ngale ya ka kat munak tin jong blai ong ne phim ju tip bakat ki banangi ya ki balayo pen baptis how Chris Jisu la pen baptis ken yangi ha kata ka jingyap jong pi habalat ban pengam ya ubriu ulet syaka jing ya habalat pengam ho ulet syaka jing ya jong Jisu Christ pet ka tin jong blai opim ditip kat ki banangi ya ki balayo pen baptis of Christ Jisu la pen baptis ken yangi ha kata ka jing ya jong namar kata ken pet balai ni pengam namar kata ken la pedap lam yangi batu dah jing pen baptis pet ni pengam eu dah jing pen baptis ni pedap no itu pop jing pen baptis ha kata ka jing yap jong bakat kumbala pen mi pat ya Chris na ki bayak pet hapor basai ya tu kena pi hapor basai tu kena samla la pen mi pat eu Chris na ki bayak kalau kumba pen mi pat ya u bat Chris na ki bayak dah ka burong ka jong ukpa kumba ngiru ngin yai ya kata ka jing em aga bathamai ka jing em thamai ka jing em la da pi jupet pornografi fi jule ya pi kala mod pen baptis fi ka bashisha da ubri jong blai bala dap do mensin jong blai pinum ya sak shu aju ngenta ki pikali biang balai gitu ki bala pengam kilek silek pop kadau kalong bakilek pengam ki sulet but tenang ki kham kala ka bamut ki kham dan ka jingat na la dia su penbor manu rai da pil ale shisha da ka jing kala ka bamut ba plal gitu ki pop aurea kan set pla ki pet film jaklia pla ki di secret di duma ki currency sniu dalet pen baptis pin sai i shisha ka bor jong blai wan ngan penlek ma yani pin i ka bor jong blai pin lat lut na to ka pop jong fi bat ndak mta pet kan wan shisha ba basai ngam fi namar khtin jong blai ka omno namar kata ken na tep lam yangi batu da ka jing pen baptis ha kata ka jing yap jong bakat kum bala pen mi pat yo Chris na ki bayap da ka buram jong pa kum tang iru ni yo ya ha jing thamai ka jing em pen thot ka basan kamar la dap la penyap sap lam yangi ha ka jing srim kata ka jing yap pet kam dei kata kadai ka jing penyap sap ha kata ka jing srim ka jing yap jong Jesus Christ kum tang yin yo long kata ka jing srim ka jing pat jong ka jing srim ka jing pat jong snap ba balai ukar that kita ki pen baptis balai ki kerthat pet ya kani ka thot ban riu ka ja ayu ka jing pen baptis kom bangi daya tip ya kani bangi daya tip ya kani balasa nar pna lam batu ya ubriu bateman jungi pet habalat ka jing pen baptis haba kala ka momot sya kalong kum basak nar ya tu ubriu bateman utu ubriu buksud budan syapo ma wan banga jai pi praise and worship na pi singkwire tu si ubriu bateman pen pet film jaklia umum le ya unum ki namar pimdan gabor jong mesim hakpor ba pi kala ka momot apor balik pen tap tu ubriu bateman pen baptis uni ubriu bateman syak sanar pi syak sanar melenyar na umi ra takada umi tu kusut tu kena bangi tep kan ni bala sanar pena lambat ya ubriu bateman jungi ba anda yo man penjak no ya kamat jong pop kumnon penjak ya kamat jong pop lada empat pen baptis fi kumnon sanar tu ubriu bateman lada empat baptis fi la empat ngam fi khnang bangin omlong marau shu ha kata ka pop pikwa ban lak lut na ka pop pikwa ban long marau ali kala ka bomot ngin ya pla fi ngan pen pla ki pop jong fi da ka jing ai jong Jesus Christ da ka ikhtiar ka bor ngan pen be ti men simbaman ngan pen baptis fi pin long shi shau shakri jong bolai pinom lien chu ki tin si pinom lien ki tu ki pet klem jaklia ka bari ki ba comment sang ni ada fidan ka sakhi jing sha na krani fi fidan em ka jing em ka ba khot ka bari ne pi alam samla ar lai lai fi le ki pop ki bari ki ba shirkai fi syu'id ya kaniam fi syupen kesan ya kaniam rai fimdan ka jing shisha kitin jong belai nah kuran yang ni da ka jing it ka jing kit klit namar belai ngai i baki klan klam nong rem ya kitin jong belai rai pen i nga nak kitin jong belai hang no ngalai hang ni bangi da tip ya kani bala saknar pna pet ha ka jing pen baptis ong biang la saknar pna lam batu ya ubriu bateman jungi banda yo penjak no ya kamat jong pop khnang bangin omlong marau syu aka pikwa ban pet pikwa ban pet sigi wegi video giba pen baptis bami usut lengan pen ifi ya bana ale ngin ya pet lang nang ni da fikwa ale
Kam dei balik tang mangin rega barok ka perthai. Kan. Tahu ni pet ni. Ya pet ini klip. Tahu. Pet kaniru. Itu yang pion bangane kelak mah. Dari pilih kelak mah pigan tip ni rajin sisa. Dari barok ka perthai mentau boleh lak sedang penki. Bandan nak kaji kelak ka bomot basya ka jing pen baptis basya mendai ban ka bom sisa. Ka bom sisa ka dan ka bor jang boleh. I think freedom right now. Freedom right now. Let him go. Let go. Let go. Let go. Come out in the name of Jesus. Come on. Come on. Let him go. Come out Let him go. in the Right name now. of Jesus. Right now. Right now. Right now. Let him go. Let him go. Let him go. Let go. Come out in the name of Let Jesus. go. Come out. Come out. Come out in the name of Jesus. Come out. Freedom. Come out. 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 Right now. Right now. Right now. Right now. Come out. In the name of Jesus. Come out. In the name of Jesus. Shut up and come out. Come out. Shut up and come out. Stop it right now. You stop it right now. Quit it right now. In Jesus' name. Stop it. Let go. Let go. Let go right now. Come out. You've been exposed. Come out right now. Every one of you. Come out right now. Let go. Let go. Let go. Let go. Let go. Come out right now. Let go. Let go. You gotta go. Let go right now. Right now. Right now. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus, for the love and grace. Born again. You are great. Thank you, God. That's how much He loves you. Some hurt and some things have really been put away, and then those things suddenly rise up in it, and there can be like a shout or cry or pain or all of this. And this is what we often see, that emotion is coming up. And this is something people get hurt, and then they get cold in their heart, or then they put their feeling and emotions away. When a healing happens and a freedom like this, you often just come out and cry again, and then there's so much freedom in it. And this is what we see. This is really a full package of a new creation. The whole thing is done with, and something new is starting. Oh, God. Thank you, Lord. Thank you for your brother. Thank you, Lord. Thank you for our new brother in Christ. Pila tu ka video mah. Mentang When we announce who is getting baptized, they'll say their name. I want you to cheer. pila tu ka jing shisha mentan. Pila baki tu ki ksut ki mi kurtat tu beri nama markat kum ka shiti nong room ne ba ang. Tong ini pet biang tu shiti nong room sa shitin pat. Ha? Sa shitin pat. Kong no. Bang ida tip kani bala saknar lambat u ya beri buat teman jungi. Ba anda yo pen job no ya kamat jung pop kenang bangin omlong marau syu. Tapi kuak ban long marau syu ka pop. Haka tu ka jing bisni beriu, haka jing bitar, haka jing bam yama, haka jing pet film jak klia ki ai. Kala ka bomot wat ban ka jing jing pen bok tes ngin pen be ki ksut na fi. Fin yo lat shi sha fin im sha kum beriu jung blai fin yo yala kum bang yala ne na YouTube. Kum bang pen bok tes hi bai kum bang le to pi pin le ka jo hi. Om syu ka bom dan bor te shain pun mi tu ksut tu jing bok tes ka bom dan bor dan mi tu ksut dan tu beriu pun bok tes dan yo masim jung blai. Shulong tang ka jing le niam. Rapile ka balik shisha pin i kan dan ka jing la do.
dan tapi kuat men tip ngala yang tu number pila men phone ha ka kerteng jong jis kres dapan priang ni ga video what shu comment lam ler shu rei da ya pet na ka tin jong blai kai ga bong na ka menta ka buram jong blai so ba da share da like da subscribe dengan new video ya ro yo try